Ani trin pui jindala pyongya tsangma la tashi tile shu. Ta nganzo selche sumju 30 consonants A, B, C, D till Z. 4 vowels Giku, Shabju, Dengbo, Naro. And then we did superscribe Rango, Lango, Sango. We also did subscribe Yatak, Ratak, Latak. We also covered the 10 suffixes. As you see here, Ga, Nga, Da, Na, Ba, Ma, Ha, Ra, La, Sa. From these 10, we are yet to cover we will do this later. Again, it will take a different rule. So today we will do with suffix sa. Suffix sa with vowel Giku. In that case, if you have suffix sa with vowel Giku on top of the root letter or the consonant, in such case, how should we read? How should we pronounce? So this is about it. So here, so sa, pata, pa. As we know, if we add superscribe sa on top of letter pa, it doesn't make any difference. And then pa, yatak, kare. Pa, yatak, cha, cha, Giku, chi. This is something what we did earlier. But with Giku and sa, this is new today. With vowel Giku and suffix sa. So in such case, if there is Giku on top of the root letter and followed by suffix sa, in such cases, how should we pronounce it? Sa, pata, pa, pa, yata, cha, cha, Giku, chi, sa. Actually, it should be cheese. But in Tibetan, we say sa, pata, pa, pa, yata, cha, cha, Giku, chi, sa, chi. Sa, pata, pa, pa, yata, cha, cha, Giku, chi, sa, chi. So you can say, if there is vowel on top of the root letter followed by suffix sa, sa is inaudible or sa is neutralized. So sa will not have any effect on the consonant if it has vowel Giku on top of it. So once you know this, then same rule is applied with all these words or a syllable of a word. So, so this is not the way I was taught. I learned mostly by memorizing. But then since I started teaching Westerners, they will always ask why it should be said this way or that way. And then I came up with this rule, which can logically explain the rules. So the rule here is, if there is Giku on top of root letter, followed by suffix sa, sa becomes inaudible or is neutralized. So neutralized. Sa, pata, pa, pa, yata, cha, cha, Giku, chi, sa, chi. Now if you know this, rest of this will be easy for you. Then likewise, ka, yata, kya, right? Ka, yata, kya, rava. Ka, yata, kya, kya, Giku, ki, sa. Actually, it should be kis. But then the rule said, if there is vowel Giku followed by suffix sa, sa becomes
inaudible. So kayata kya kiku ki sa ki, same like this. So नेपाली स्टुडेन्टहरूको लागि यदि अब सफिक्स सा पछाडि सा छ र अगाडिको अक्षरको माथि खिकु छ भने साको के प्रभाव पर्दैन. सो खिकु अन्त सा चाहिँ त्यसको केही प्रभाव पर्दैन. सा पता पा पा यता च खिकु ची सा चिस भन्नुपर्ने, तर सालाई चाहिँ उच्चारण गर्दैन. किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ भावल खिकु आयो, त्यसले गर्दाखेरि सा पता पा पा यता च खिकु ची सा ची तिनरे त देला खालसोगोरे मिंगशी the root letter kangla kiku yuna sa di dadan tyong mare cheese lago mare chire ka yata kya kiku ki sa kis mare kire kharechini kire dele kiku du chela sa du sa di dadan tyong gu yo mare taga nangshin. Likewise ka ratak khare kharatak, we know kharatak is ta 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 kiku ti sa. Now rule says if there is vowel added on the root letter followed by suffix sa becomes inaudible. You can't hear the sound of sa. So kharata ta kiku ti sa ti. Kharata ta kiku ti sa ti. Ragata ga gayata gya sa ge. अब पछाडि सा छ भने फेरि यसले चाहिँ एकर जोड्छ, अगाडि गरिसकेको नयाँ के पनि होइन. रगत गा गयत ग्यासा गे. तपाईँले यो बुझ्नु भएको छैन भने अगाडिको लेसन हेर्नुहोस्, अगाडि सुरुदेखिको सिक्दै आउनुहोस्. एकदमै सजिलो, सिक्नु सजिलो प्रकारले मैले यो बनाएको छु. गलता खरे ला, गलता ला सा ले sa. The kiku yomare. If there is no vowel kiku, then sa adds a sound. Ga, lata, la, sa, le. यो पछाडि यहाँ माथि खिकु कि त शब्द के पनि छैन भन्ने यो साले चाहिँ एकरको काम गर्छ. एकर र गत ग यत ग्या स गे यो अस्ति सिकिसकेको हो. त्यसरी नै गा सा गे. अब यहाँ नयाँ चाहिँ यो हो चा खिकु ची सा. चा खिकु ची सा चिस भन्नुपर्ने, तर नियमले के बताउँदैछ, यदि यो अक्षरको माथि खिकु छ भने सा चाहिँ उच्चारण गर्नु पर्दैन भनेर सबै एउटै हो यो लाइन. चा खिकु ची सा ची. त मिंगशी खांगलाई खिकु यो ना सा दि दाताङ त्योंगो मारे लबरे. चा खिकु ची सा ची. छा दि चारे दि छारे. छा खिकु ची सा ची. 치스 말에 치 가르제네 가리인스나 천죽사레 명시강라 기구도 대성장 사디 다당 되는 거 말이야. 요 우चारण गर्नु पर्दैन, किनभने या भावल खिकु जोडिसके, त्यसले गर्दाखेरि यसलाई उच्चारण गर्नु पर्दैन. जा खिकु जी सा जिस मारे जा खिकु जी सा जी. 가르제네 데레 기구도 천죽사레 대성장 자 기구 지 사 지. 냐 기구 니 사 니. 냐 기구 니 사 니. We have suffix sa and vowel kiku on top of the root letter, so sa becomes inaudible.
Sa is neutralized. Nya kiku ni sa ni. And don't think that all these are words. It can be a syllable of a word. It can be word. It can be a syllable of a word. It may not be a word at all, but what the point is, I'm trying to teach you how to pronounce. If we have sa as suffix and kiku, vowel kiku on top of the root letter, that is the point. Nya, kiku, ni, sa, ni. Sa, ta, sa, te. If there is suffix sa without any vowel, it adds a sound to the consonant te. Da, kiku, di, sa, this, not this. We have vowel kiku on top of the root letter followed by sa. So, da, kiku, di, sa, di. Sa becomes inaudible. Ra, nga, ta, nga, sa, nge. If superscribe, one of the three superscribe is added on nga, it raises the tone. Do you remember? Ra, nga, ta, nga, sa, nge. Ra, na, ta, na, sa, ne. Sa, ma, ta, ma, ra, ta, ma, sa, me. Cha, kiku, chi, sa, not cheese. Vowel kiku is added on top of the consonant followed by suffix sa, and then sa is inaudible, like all this rule says. Cha, kiku, chi, sa, chi. Cha, 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 kiku, chi, sa, chi. Cha, kiku, chi, sa, chi. Ja, kiku, ji, sa, ji. Chi, chi, ji. Ba, yata, ja, kiku, ji, sa, ji. Ba, yata, ja, kiku, ji, sa, ji. Ra, kiku, ri, sa, ri. La, kiku, li, sa, li. I'm trying to how to read, how to pronounce. If there is vowel kiku on top of the root letter followed by suffix sa, in that case sa is inaudible. So all this doesn't necessarily mean that it is a word or a part of a word or a syllable of a word. I'm just teaching you how to pronounce them. La, kiku, li, sa, li. Na, sa, ne. Sha, kiku, shi, sa, shi. Sa becomes inaudible. सालाई उच्चारण गर्नु पर्दैन किनभने यहाँ खिकु जोरी यहाँ रूट लेटरको माथि खिकु जोरिसकेपछि सालाई उच्चारण गर्नु पर्दैन सा पता पा र ता ट खिकु टी सा टी भवल खिकु छ सालाई उच्चारण गर्नु पर्दैन बा ल त ला सा ले खिकु छैन केही छैन भन्ने यसले चाहिँ एकर जोडिन्छ एकर सा चाहिँ एकर हो सम्झिँदा हुन्छ ब ल त ल साले यो नयाँ के पनि होइन अस्ति सिकिसकेको सा र त सा से सा ल त ख रे पिनो सा ल तक द सा दे Now we have kiku here followed by sa. That means you don't have to pronounce sa,
Ga rata da da kiku di sa ti. Tha sa the. किकु छैन भने यसले एकर जोडिन्छ सलाई उच्चारण गर्नु पर्दैन तर थाको माथि चाहिँ एकर जोड्नु पर्छ द र त ड किकु डी स अब किकु छ सलाई उच्चारण गर्नु पर्दैन यु डोन्ट ह्याभ टु pronounce sa it becomes inaudible because of the vowel kiku da ra ta da kiku ti sa ti sa nya ta nya if one of the three superscribes is added on nya it raises the tone this is nothing new today sa nya ta nya kiku ni sa ni sa na ta na sa ne pa sa pe works as a question mark. It indicates that the sentence is interrogative. Ya kiku yi sa, there is vowel kiku followed by sa. Sa becomes inaudible. Ya kiku yi sa yi. Pa yata khare. Pa yata cha. Cha kiku chi sa chi there's kiku you sa becomes inaudible pa yata cha kiku chi sa chi ba la ta la sa le kiku छैन केही छैन भने यसले एकर जोडिन्छ पर ta sa te if there is no vowel the sa adds a sound to the consonant or whatever the pronunciation is with the subjoint or superscribe. Paratata sa te. Saratak. Saratak is sa, exception. Saratak sa, if you add sa to it, it adds a sound to it. Sarata sa se. पिछाडी सा छ भने एकर अगाडिको माथि एकर छ सम्झिनु मिल्छ तर तटा सा टे ना सा ने ला सा ले we did this earlier we are having review with this what is new here is vowel kiku on top of the consonant followed by sa this is new if there is vowel kiku followed by suffix sa becomes inaudible. So kayata kya kiku ki sa ki. Maratak ma. Ma sa me. Ragata ga kayata gya sa ge. त्यसरी तपाईहरुले यो धेरै पल्ट सुन्नुपर्छ र अहिले विन्टर क्लासमा आउनु हुने नानीहरुको बुवा आमाले क्लास हुनुभन्दा अगाडि एक दिन चाहिँ 2-3 पल्ट चाहिँ हेर्नु लाउनु पर्छ नानीहरुलाई म यो WhatsApp मा पठाउँछु तपाईहरुले चाहिँ हेर्नु लाउनु पर्छ 2-3 जना नानीहरु टिबेटन सिक्दैछ भने स्मार्ट टिभी मा खोलेर हेर्नुस् सबैजनाले मज्जाले ठूलो बनाएर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी र अब यो अलिक निकै लामो हुँदै जाँदैछ त्यसले गर्दाखेरि म समाप्त गर्दैछु तर यो तपाईहरु सिक्नु हुनेहरु 2-3 पल्ट सुन्नुहोस् काम गर्दैछ भने यो मोबाइल त्यो भिडियो खुल्ला राखेर तपाई काम गर्दै गर्नुस् तपाईले चाहिँ का यता क्या किकु की सा की भन्दैको सुन्नु भयो भने त्यो सिक्नु सजिलो हुन्छ त्यसरी क्लासमा आउनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद अनि have a good day